project ni say no wo mo be miam say bawe ama timagina na so ko ya contemporary tem ya hwe ache se bibia ben tentem enti Ghana fo nya wo shem sronko e wa ba yi mu no da to da wo chem kire say wo mu a omba be ye ma NHIS ne kra no ya ka bibiman mu nyina no a eno na be number 1 ne be gina ne na so etu amu free elsewhere won be ba no ma ba be japom din okuri mu. Any assessment on Ghana places us very far away from other African countries, our peers, just because of one thing, our health insurance. That makes effort to cover what we call financial risk protection in health. And that is making us getting very, very close to even achieving universal health coverage prior to the deadline the world has set to itself. And because of that, wherever WHO is at the moment, they will want a representation from Ghana to join them, to tell others what Ghana has done for itself. So that is not something any government in this country will want. We are so for we are pom de sensem so honorable Kwaku Agyeman Manu. Kasia bono so yeko ensam foforo emu asofo on na hwe ensasesem ne emu enepa ensam so honorable Kwaku Asoma Cheme lawyer wode afutuo ene adesre ato ankrankra nyuma ni se ababote sinani so se omamu nsasesem nyina wode gu computer so de obroni kan se digitization no wo mo emwa na sa project no enkoso omamu na boa ama ensase ho mansotwe ne langas nsensem bebrebe a ebu omafo komu no nyina etu atwa ewo mamu honorable Asoma Cheme na okasa ewo dwumadie bia ankrankra kuo bia de Conlandef Meridia wamo ehhye ya no wode hwe kwampa ebefa so na Ghana ensasesem ebetumi agina yie yentie na desre no. The development of an effective land administration sector requires an all-inclusive effort from all stakeholders, including Nananom who are here, including government itself, traditional leaders who are present, civil society, the private sector, and communities. We need to effectively collaborate in order to fully reap the benefits of improving land sector in Ghana. The Lands Commission developed the large-scale land acquisition guidance to help outline all the due processes required for large-scale land acquisition to be carried out in fair, transparent, inclusive, and responsible ways. They have also identified a window of opportunity to develop a legislative instrument using extracts from the guidelines. Sanctions have been recommended. So for na hwensa asesem so lawyer Kwaku Asoma Cheme na wote nsema wode etu edwane na ne nyina mu no wonu a ehyehye sa adwumadie ma so afo kokasa wase pani a woda sa ekuo Conlandef no nana ama yia na wode etu edwa se na kwasem wonbota nyina ne se yebeto ato adwen apɛ kwampa afa so na ensasesem yede agina yie na aboa ene wohini bia na sase yede agunkrata so ahu se efiri ha ekosi ha na eno achi nso no sa langasesem ya yekan ya eto da bia kwabrani ti sika eto asase na nso wosuro ni ti hunti na asase aka enwura mu no ni nyina atumi afiri ho ni Conlandef ye a wo friend customary land rights documentation project no eya project a echimpo a esiso ne say ye beboa na ahemfo any family heads any clan heads any sa insase a ehye ahemfo anane obroni friend traditional leaders ase no ye be yen hyehyei na wode choto ho beka senia wode insase man ho land guards insem no asori esane insem ne ne a eba ewo asase ho achinyeje ni mu achinyeje no kodu se bibia ni ho a wode kire baabi a wotumi no ewo nti yen sabi yen sojafo ana police fo a yen kwakọ check land guards for debi yen de ne se yereboa ne yede nhyehyai pa esi ho na ama won afiase atua na mon aya asase ho choto ho wo kwan a ebunda ho na edimu so sane be ya achinyeje bi sori ewo wasase ho a wo bribi a edi adanse se debi nia meni onipa ne kan ni nti eno ne adanse no se sa adanse ne wo ho a ema eye mrel kakra se wo be defend ho se achinyeje bi sori a
Penny outing in Ken Nana Ama Ira, one executive director Eda Ejumakwana NGO Konlandefano. Na Nina Emuno Penny Bakwa no so ye can Meridia Konlandefu for ye nam for 4 bakon. Wada wamo ano Joseph Ochira wakase Medina Sibina wade to judge Muse Ejuma womu bedie se and Sasemba computer so ye papa pasan se Jumakwa biti se koko bod se kurano ebetimi aboa womo na womo ene akuafo nkita hudie womo nsa asifiri he kosi he wom kokofo ne kase ne ade nyina no womo timi ahu nti we ne yade a yeso obi asomu bi na yeboa ema edimu Asempa FM in Shirai FM. Kaseboko Facebook Adum 106.3 FM live yes stream yo na chese ubehu ye 10 gram wan wo fe nuadwa no ya santo papa bi a chese wo fe de awurade ho fe e na chese sisi yi so fan pa na ye ko abato commission so ye ene so beka ye aban ba ye wa ye hyehyɛ ye eno kra ne bi ho a na amanfo na ebisa se ho benya se mantam ne betuma titibia ka ho na no ma hodo aye ye netuma jane na so ne no na abato commission no akọ emrase badafie dia to mani mu a wo so mo bo se hwie bebro nya bosuminum de obewa hunu se referendum asese wo ye na wodi agina so na abato anase emanta makoma kunsi asese wotetete eka edu ai wo ho no ni nyina wodi be hyehyehye so o se so hwemu a na ewom se enkrofo eka nsema hodo na yamfa we so constitutional instrument ni ho na de so hyehyehye ni nyina no eguna kwan mu a wo so obeye sanse eye de betimi aboa magana ye hyehyɛ ye ne ye puntu tumagina ne naso wo se hwebe bronya bosome de toso aduonu enso de na kyerɛ sɛ sa referendum no wodi nyina hyehyɛ so a ementa makoma kunsia no ye hyɛ ase ne yakoyanim na isi adwuma yefo bi enne omo bowura amrase badafie wa bra na special budget committee no atenase a omo di dabobo eno de to omanim a wo chemche se ne hyehyɛ ya won eye ne nua bema abednagu akwasi asante asiedu a wono no tonka ema free mrase badafie ewieye eno ne pani ba ko ane wokɔ saa committee no so a wono edimu tintiman pa ya frempo adudi command wo chechemche se ya hyehyɛ ya wo mani agi isi hyehyɛ ya ne babio maba bedu ho you share the electoral commissioner and her staff, especially the other commissioners and the finance director. They didn't say free omu any omu share and they say we share omu calendar na tight pa from the referendum to next year's assembly elections to the main presidential and parliamentary elections coming up in 2020. So tight. So almost on buy and share. Yeah, but see who have prepared that day. Na say support BY between their mama na ye their mama. Na nkomotwetwe na cost no ehye nyina nkran say aboabo omu ho a dwumane esi omu ani so no omu amaye arehiremu say omu bedi say dwumane pa ma Ghana fo nyina ebebo yensema ma. Wei ayeronyafo ya frimpong ado ya manso adubia mrase badwani no kire se mrase badwani so hya bato commission se entete education no omwe so mba yiri mu pampen na aboa amagana fo nyira atimi ate na brendu no ye sa hyehyɛ no atemantam nsia na ankoye se skeptical yente ase ene yete ase Fresh Lady Capsules adaroma na utie kasiebo yetoa ensem no so a sofo abedi akire a wohwe enwomasu ansem so na ne fa eye technical any vocational na wohwe eso mame babra asha eyisi wode afutuo amagana fo nyina se adwen pa to da yenya se wobi ko school na se biniti ewu wabon koso a wono na wokoso wokwakoye technical and vocational no yentwa so na yenhu ne se saafo no mom na wo musuansa no dwuma ntete ahodo a wo mo ba se abonten won ba be ye adwuma wo mu hia se aban anase adwumakuo bi mefa wo mo ansa na wo ma ye adwuma ne mmom wo makasa ehya ase brane etumi eye wo mo adwuma wo se Ghana ban hu se sa technical and vocational education no eno so yade ebo anti no kane bi yato na jeje mu nso nei aban ehye mu kena na etumi asa amane homne so biem ne atete nkofo pii wohwe mu a wode dwumadie kase bi hye so national skills competition e wo trade fair na wode ba wieye na mami kasa ya wohwe akansifo
yeyi won free school ahodo mu wo maya fa na nyina wo mo ekwokyere de wo mu nim wo aduane no mu adua adwumfo anase wood construction adwuma yemu creative art and fashion sanso na mechanical electronics building and construction ni niam bebremu a ye kasa no wo mo anya woni a edi kan wom na mame ayisi na semi yentie bi oye competition bi a yazema Ghana ne wiazi nyina wonhu acheza nyankopon ozadom yan moframe wezibani yem obinim ya mechanics hairdressers na azeno na yegina do yaza kasa de se nyankopon amma obi nsanu dwuma ono nkyere de ebia sabi okro school na dwen anani nzambon entina oye technical and vocational na mom nyankopon wa acheche abani a his excellency na nado danko akufado ozi yinyimi henada asonye de ya SHS free no yerema yenyo so ezitive techi osana ofan sankofa Tibet is a African no start if ye biara ekoma wa cho mosma we izima ntinu sisara abani ne wo zitive teaching and ya me ye ho enfer parpar enu osana yenyim de yentumi amfa 1 year yemfa ndan Tibet ne nyodo wo manim schools bi wo kwa it was a technical schools equipment in you ntinu we've given ourselves 5 years Enti 5 years imu no ase enche kura Ghana Education Service kura no ye beti TVET service edi afrimu a eno no benya daje na wahwe technical and vocational adisua so ye na apagyamu ewo mamu Maame Barbara Yisi Deputy Minister of Education na wote ne kana ni nyina mu no adwumaku a wo mo ka ho bi no wohyehyɛ adwumadie Council for Technical and Vocational Education Training CODVET pani a woda no Dr. Fred Chei Asamoah Kasabi ene wodi tudwase akansifo ye a wo mo efa yemu enam yensen wo manya nipa nsia wo mo bɔ moden pa ɛwɔ niema ahodo no mu enti saa nipa wo mbɛkɔ akansia kɔgina Ghana din mu ɛwɔ Kigali Rwanda enche kra na ɛhɔ nso wo makosi aka kyerɛ ensanu dwuma ho nimdi anyame ɛde adom wɔn ɔma bia betum pon ana ɛyɔsɛ ne mabunu enya skills na wohwɛ mu nso Ghana no mpempi no ya focusing on more of atwetwere ne mum se omani tumpon ana ese ensanu adwuma etumpon na abai ensakra ya opeso sakra ensanu adwuma suam no enioma odi agugu krata so no baako ne se ye be marketing ya promote technical and vocational education enti ni titru na ye de skill competition aba anije se mu ne se Ghana ewo daachi evisi ye mebu no anije ensanu adwuma ho and no share skill a omu display over 3 days a say Ghana daachi ebebem we ye de edika kra na ade bia de edika ne ya na teaching problem kakra wo ma sa kra wo fifi sin ye beto akoso ye na fibia na yenim say ye competition so bring it out some of the gaps a warrior technical and vocational system no you betimi improve on it and now with this competition you know it also shows how academia and industry ne kan mutibomu a omu betimi aye bibi Pani outing in Dr. Fred Chei Asamoah, Executive Director Emma CODVET na ni nyina mu no wo kwana kohwese de asuafo no wo mo kire wo mo nsa no dwuma ho nimdi a wo sua wo school ma na anika papa woni e pam ntade woni e ye center table at the same time wo san twetwe me ye drawer na nya asem ketua ene niam pia e hye nkuran se Ghana ye nsa no dwuma ekọ animu na yakọ biriwa anasa biriwa no ewa tiwa west ewa poye mantem na amanfo eto chese kwanfo ekun papa ene wo bekọ adwuma ba na nsisi nsuo nyina ntene omusika se mmadwuma nyina esen na abrenya na kyerese amanfo kyerese ede ma eha adwe pa eto mo sire mo abo nya de sempanifo ebe no ma ekwan de ma wo mo hene a wo mpotem eten na no ene ode ato adom kase bo anim se we na woka no wo mo sire pa memma mpanifo ntreta won koti demonstration ansa no ma ya mo bridge no ma nyina nya aban mrameye Oya okoko wa pa koko ka no kura ba eto de be no akoka kon jisa najo ye be ko akopia ananse trata na ebeba ansana wa befa kakra ko we nyina ye koko entimi nkontantem so koko no de ye obi pa a chese enya guru na ka kon no ehu hia se ka no be fa no tentem akọ na yensu omo ahu de free ha ediboa aban no esane kon no a enye yenti atofo no ntimi ma obetu abode agokora ebi pro atofo no ma onya ka no obekete as obecharge wo asana obeba charge a odi be fa ba odi be ba ha no hu a wo ntimi atoni no ho
Wei ayo hini a ono no ewa brenya ewa tuwa West Mercy no mapoe mantem ne yetene kantai na no ne no na mi hwa hye hai committee chairman ewa brenya Andrews Ayite ede atudwa wo chemkyere se teacher fo kora mpoe posti omba ho mpeso ombebesan se hotene den wase so hemu a omutua 100 Ghana series wa bra kasika nko a nti chese ama abrabo ayeden Oba bia ba ontwane ne hweye MP Amakwata oba ese obe promise e noma bebre nso sense okọ inu wantimi anyi nani ambehwe kra ye kwan a ewo hoi behwe akwan no sese a teacher fo a ya nya wa be kira de kra no omo ba ha kese ka ji won be se 100 Ghana cedi ansa na omo abedu ha ne nyina ye how man ye a kese ye hwe a ye ni obi a be beboa ye enti ye se ye ka ama aba na te di esre endo hwe na chi no beboa ye na nya waka no ebie ne wa be ye ya obi ase okoto ade ewa nyinam kra cheso chataka 100 cedis asa ka baba be fa no last year Amakwata ono akasa ni ka ebe ka kwan mu ha e ma ye pia ka no o promise so baba be ye kwan no baba be ye up to now enya ade a we tware ni ahwe ye wei committee chairman ewa brenya Andrews Ayite na ekwan bone ho nsemi omanfo a wa brenya esu no we die kromu pe tema wo firi tema na wo bankran ya yesi motorway wo firi nkran wo kwatema yesi motorway tema motorway kwa menkroma na ye wo ye in fact na so da so hwata kanam so ne hwehwehwehwe wo kwasa na nso nei tema motorway nye motorway papa bia biem sanse port hose any man hose na ajeso afa na nam so ma nei ankrankra nyuma meche civil society any non-governmental organizations bi afi wo mo se e de ache Ghana ban se aban anhwe na wanya kwan ni yia ene etema motorway tobutu mieni na esi etire no wom du a wom betwam enya de ato no wom betua eto nsa ntoku ato na etwetwa kwan no so no wom ntua na se de esanji osu itire no enya se wom nkwa na ntua sa ato osi ne kakeo wom hwe omanfo kutupa aka se wo mu sumo mu ntwia ntina ne Facebook Twitter ene na sefo nyina wo mu di gugu na wo mu apredom ene achitai se ma ye ntwia etosu e wo motorway e di kosisi aban wo betumi asiesie kwan no so na potosu bebrebe no wa ma akofam class P eye pani ba kwa sa ankrankrakroyi wo ka ho bie ne yentie ensema wo de etudwa what we are doing is you are creating hashtag on Facebook the test signature a lot of people to buy into the idea because they say na a death trap and I will share a lot of settlements there you see a lot of illegal structures springing up into Ama crossings no I be breeze by heart and the expressway and so tutu enti kwan ya tutu na ka bo mu apa na de na ekokwanche na adasa na ekowuo nti yentua tema motorway na ebi aduru so a enji osise wo mo entua to osu no class P na yete ne kan na omanfo a wotema bia wo mo so nam tema motorway yi so da bia wo makasa demonstrate because amranu dosu potos no edos motorway no so se wo kona ye se wo ko tuna na odoje awan hia na cross ka bi na odi abo na cross asire ye omuye sara bema omabe ye kwa because I don't say a private car be tie anu no baby a potos no one anu no dade na omode na anu no yi nti a pai tie na ade anu so na e ba okwa no so it is a chato no na so they be on beji to ni sika de anu ombe kwan no man nti amanfo yi kan na adrom kase ye de aso atoto fama na yenya ne ntie se aban e de sa portos no nko aho contract ama se wo mo nhyase no wo mo mfesefese wo mo ntwetwe ntokuro no enti ye de ani bedi akira ahwese anya bia sa contract na aban kan no so ye betwen ana se ye animu ya na wo mo atwetwe ntokuro no ye jina we so ne de kase bo de bra no pa nyina de si ya keka kase won ma wo eyeme nana ejeyi obrempon CP bema tintin gramu ahofa enwi edwame anopa emene ya asante wa Eliza Bebe Felix anim apau na eboa etaye chi na Jonas na de yanko Facebook live ya ma umo anitia enyado asetena patim na eba ya ayisa ewo ha na ene o presenter ewo he
o presenter maami adwen hira oba papa bi won nenne watena dwam ye nyina anim ye maami akua gengem ma ade atonani enti no na de watia ne na chi kakranti maami adwen hira ebetena mu ama no de asetena pa abrewo ye ma omo anitia ade na I don't know more.